Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Kriq warmikunapaq kay iglesiapika ima ruraykunatik kanqa. Kriq warmikunaka Diospak shimitami yachana kankuna. Katikpika Kriq warmikunaka yachachinami kankuna. Tukuripika Kriq warmikunaka iglesiapika ayudaqkunami kanakan. Shinallatik paykuna llakik kashkatami rikuchina ministiqkunata ayudashpa. Pasun imanalla huyak Dios bendeciachun pagi kikinkuna chaskishkamanta chikanchishkamanta kay tiempota Diospak shimimanta rikushpa yachashpa katingapaq. Kunan kay Diospak shimita rikushun yachashun Kriq warmikuna imallata rurana kashkamanta. Shinakaqpika kunanka convidanimi yuyaringapaq rikungapaq Diospak shimi Bibliapi imatatik mandan imatatik yachachin Kriq warmikunapaq ruray ima kashkataka. Kallaripika Kriq warmikunaka yachanami kankuna. Yachanatami ministinkuna. Kriq warmikunaka charinmi responsabilidadta wiñankapaq nitukunchik Diospak shimita yachanapi. Iglesiapi shinallatik charinmi shuk responsabilidad paykunata yachachinkapaq. Chaypimi achka kutin mana paktachishkanchik nitukunchik. Shinapish kayka kay punllakunapika mana musuq shinachu uyaritukun yachanaka. Chashnakaqpipish kay musuq testamentota kishkay punllakunapi chay watakunapika yachachinaka shuk musuq yuyimi karka. Chayka Jesucristo kay allpapi Diospak ministeriota rurakuypi paktachikuypika warmikunaka chay punllakunapika tukuy kay mundo enteropi rimashpaka asayachishka yanganchishkami karka. Mana qarikunawan igual kashkatami rikurkakuna. Ashtawanka chay Grecia llaqtamanta yachaykunapi Roma llaqtami mandakurka. Shinallatak judío gentikunapish mana valichirkakunachu. Chay punllakunapika warmikunaka yanganchishka lado munchurashka mana valichishka kunami karka. Shinapish kayka mana karkachu Diospak shimi kay Antiguo Testamentopi chayta yachachikushkamanta. Shinapish chay punllakunapika warmikunaka lado munchurashka yanganchishka mana yachachishkami karka nitukunchik. Ashtawanpish warmikunata yachachinaka tiempota perdenami niqkunami kashka.
Chaymi ñanishkashina griego gentikunapaq yuykunatami katiqkuna kashka chaytami kasuqkuna kashka paykuna chay alli yachaqkuna kashkamanta. Chay yuykunata chimbapuray tukunchik ya Diospaq shimi Bibliapi yachachishkawan chaytaka mana yachachikunchu kay Antiguo Testamentopi chinallatik kay Mushuq Testamentopika. Chinashpaka warmikunata yanganchina, warmikunata ladumun churanaka chay punllakuna griego gentikunapaq yuymanta, Roma llaqta gentikunamanta, chinallatik kutin judío gentikunamantami chay yuykunaka shamushka kan. Ashtawanpish ya Diospaq shimi Bibliapika shuktiktami riman, shuktiktami yachachin. Génesis 1, 27, 28 pi rikuytukunchik, haripish warmipish Diosman rikchaqta rurashka kashkata. Chashna nishpami Tayta Dioska runataka rurarka, Tayta Dioska haritapish warmitapish payman rikchaqtami rurarka. Chashna rurashpami paykunataka mirarishpa kay pachapika hundaringichik, yakupi kawsaq animalkunatapish, wayrapi purik alaksiw animalkunatapish, allpapi purik tukuy animalkunatapish mantangichik nishpa bendiciarka. Kaypimi rikuytukunchik ya Dioska haritapish warmitapish payman rikchaqta rurarka. Haritapish warmitapish bendiciarka. Haritapish warmitapish mandarka autoridadta kurka. Chashna kaqpika rikuytukunchikmi kay mundo kay pachapi yachaykuna gentikunapaq yuymantami shamun warmikunata yanganchina, warmikunata ladumun churana mana valichinaka. Chashna kaqpipish rikuytukunchikmi ya Diospaq shimipika achiktami rikuchin qarikunapish warmikunapish chay responsabilidadta charishkata. Ñukanchikka yachana kanchik Dios mandashkakunata chinallatik yachachinapish kanchik. Proverbios libropi rimakun ñukanchik wawakunaman yachachina kashkata y chay responsabilidadtaka mana kunchu qarikunallaman, yayakunallaman, mamakunapish chay responsabilidadta charishkatami rikuchikun rimakun. Mana rikuchikunchu Diospaq shimi Bibliapika warmikuna yangalla kashkata, warmikunaka mana yachana kashkataka. Nin Proverbios 1:8 ñuka wawalla alli kawsanata kanpak yaya yachachishkataka alli uyayari, kanpak mama yachachishkatapish ama mana uyashanichu. Warmikunaka yachanami karka, riqsinami karka mandashkakunata yachachiy tukunkapaq. Kutin kay Mushuq Testamentoman chayashpaka rikuytukunchikmi manda Jesucristoka mana chay punlla gentikuna nishkata kazurka katirka. Ñanikurkanchik griego gentikuna, chinallatik kay Roma llaqta gentikuna, kutin kay judío gentikunapish chay yuykunatami charirka panda yuykunata warmi hawaka. Shinapish kishpichik Jesucristoka mana paykuna yuyashkata paykuna nishkata katirkachu. Ashtawanpish payka chikantami rikuchirka. Yurinchik Samaria llaqtamanta shuk warmiwan Jesucristo parlashkata. Kutin kay Samaritana warmimanmi ashtawan bali yachayta rakirka. Alliwilli evangeliopi rikuytukunchik kashkata ya Diosta adoranamanta parlashkata yachachishkata rikuytukunchik. Kikinkuna yurinkichikchari imashinatik rikurkakuna paypak yachakuqkuna. Paypak yachakuqkunaka rishkami karka mikunata randinaman, chaypimi Jesucristoka kay Samaritana warmiwan parlarka. Shuk warmiwan parlakuqta rikushpaka achkatami mancharirkakuna. Imamanta chika chay punllakunapika shuk yachachik shuk warmiwan rimanaka pingaymi karka. Mana alli chaskishkachu karka gentikunapaqka. Chashna kaqpipish ñukanchikta manda Jesucristoka mana chayuytachu charirka. Rikunchik San Lucas capítulo 10 verso 38 manta 42 kama imatanin Diospaq shimi. Chayhipami Jesuska paypak yachakuqkunandik rishpa shuk ayllu llaqtaman chayarka. Chayman chayaqpika Marta shuti shuk warmimi paypak wasiman Jesusta pusharka. Martaka María shuti ñañatami charirka. Chay Maríaka Jesuspak ñawpaqpi tiyarishpami pay imalla yachachishkata uyarka. Ashtawanpish Martaka wasiukupi kayta chayta rurarikurkallami. Chashna rurakushpami Jesuspakman huchuyashpaka apu ñuka ñaña kay tukuy ruranakunawan ñukallata sakiktaka manachu rikunki, ayudawachun kachayari nirkami. Chashna nikpi Jesuska kashnami nirka. Marta, Marta, kanka tukuyta rurana yuyallamari kanki, shukllatamari rurana kanki. Mariaka allitamari yuyarishka. Pay uyakuqtaka pi mana harkangachu nirkami. Kaypika rikunchikmi Mariaka mana Jesuspak ñawpaqpi tiyakurkallachu. Ashtawanpish payka shuk yachakuqmi karka. Ya Diospaq shimitami yachakurka. Chaymantami kishpichik Jesucristoka allinirka Mariataka. Mariaka allichirishka karka entendinkapak yachankapak ya Diospaq shimita. Y chay karka ashtawan balik. Chaymanta nin Mariaka allitamari aqllashka. Shukllatamari rurana kanki. Mariaka chaytami aqllashka nirka. Warmikunamanta rimashpaka paykunami
kishpichi Jesucristo kawsarishkataka punta rikurkakuna, punta willakuna karka. Apu Jesucristo ka agjarkami kay tandarishka warmikuna kallaripi Jesucristo pag yachakuqkunaman parlagrichun willagrichun Cristo Jesus wañushkakunapak chawpimanta hatarishkata. Kay yachay misapi karka tandanakushka kriykunapakka. Ichaytami creerka confiarka nitukunchik warmikunapi. Paykunami parlagrirka, paykunami willagrirka Jesucristo wañushkakunapak chawpimanta hatarishkata. Ashtawan rikuytukunchik warmikunata Jesucristo valichishkata, Jesucristo imata yuyashkata warmikunamanta. Mana kay mundo kay pacha gentikuna, kay pachapi cultura, tradiciones, costumbrikuna yuyashkashinachu Cristo Jesus kay yuyarka warmikunamantaka. Ashtawan kay hawa Timoteo libropi Apostol Pablo riman, warmikunaka mana yachachi pudishkata, chinallatik paykunaka qharikunata mana mandana kashkata. Chinakaqpipish kayllapitimi rimakun warmikunaka yachanata ministishkata. Chaymi Apostol Pablo kanin, warmikunaka yachanatikmi kan. Ya Diospak shimita yachanata ministishkatami rimakun, yachachichunmi mandakun Timoteota. Warmikunaka ashtawan ya Diosta riqsinapimi wiñana kan. Ya Dios imashina kashkatami ashtawan riqsina kan. Alliwilli evangeliotaka kallarishpami yachanata entendinata ministinkuna. Alliwilli evangeliota paykunapaq kawsaypi paktachishpa kazushpa kawsankapaq. Chinashpaka kallaripika kriq warmikunaka ya Diospaq shimitami yachanata ministinkuna. Katikpika kriq warmikunaka yachachinatami ministin. Ari ya Diospaq shimipi Bibliapi mandakunmi michik kanaka qharikunapaqlla kashkata. Chinallatik iglesiapi cultupi yachachinaka qharikunapaq chikanchishka kashkaka mana nishaninchuk warmikunaka mana chay don espiritualta charishkata. Mana kashpaka warmikuna mana yachachi tukushkata. Ari kay musuq testamentopika harkanmi warmikuna ama yachachichun nishpa. Shinapish ya Diosmi churashka hogarpaq chinallatik iglesiapaq shuk autoridadta nitukunchik. Paymi imashina kanata churashka kan wasipipish iglesiapipish rimashpa. Kutin chayta mana kazushpa mana valichishpa yachachichunmi mana nin. Chashnakaqpipish warmikunaka yachachinami kan paykunapaq wawakunata. Chaymantaka shuktik wawakunata nitukunchik. Kay hawaka achka ejemplosta charinchik kay Proverbios libropi. Chinallatik shuk ejemplota rikunchik kay musuq testamentopika Loidawan chinallatik Eunicewan. Pikunatik kay Timoteotaka allichirka prepararka yachachirka Diosta sirvi runa kachunka. Paypaq abuela chinallatik paypaq mama. Paykunami yachachirka. Chaymantami Apostol Pablo kanin kay 1 Timoteo capítulo 1 verso 5 pika Timoteo manta rimashpa mana niktukushpalla kriqtaq kashkataka yuyarikunillami. Kambaq abuela Loidapish, kambaq mama Eunicepish, paykunami punta alli kriqkuna karka. Kantapish paykuna shinallataj alli kriq kashkata riqsinimi. Apostol Pablo kay yuyari nin, pitik kanmanka yachachirka. Paypaq abuela Loida yachachirka, shinallatik paypaq mama Eunice yachachirka. Ninmi wawa pachamantami ya Diospaq shimitaka yachashkanki. Yachankichikchu Loidapish Eunicepish, Timoteomun Diospaq shimita yachachi tukunkapaqqa paykunaka ministirka Diospaq shimita yachanata. Paykunaka riqsina karka Diospaq shimi Bibliata. Kay punllakunapika yachachinataka mamakanataka yankanchishka shinami kan. Kay punllakunapika tawka warmikunapaq wawakunata wasipi yachachishpa sakirinaka yanka kashkatami yuyankuna. Chaymantami wawakunataka shuktikkuna yachachichun minkashpa sakin. Yankanchishkamanta mamakanata chinallatik wawakunata yachachinata. Chasnallatik warmikunaka shuktik warmikunatami yachachina kankuna. Chaytami rimakun Tito libropi Apostol Pablo llatik rimashpa. Capítulo 2 verso 3 manta 5 kama rimakun nishpa chinallatik yuyaq warmikunatapish kriq kashkamanta alli kawsaq mana pita rurashpa yanka huchachik mana machaq ashtawanpish allita yachachik kachun yachachinki. Chashna kashpami hipawiñi warmikunataka kusakunatapish wawakunatapish huyaq kachun yachachinkakuna. Shinallatik alli yuyayuq api mana mapayashka kikin wasipi allita ruraq pitapish llakik kusatapish alli kasuq kachun. Chashna alli kawsaqpimi Diospaq shimitaka pipish mana hami tukunga. Kaypika rimakunmi yuyaq warmikuna ashtawan hipawiñikunata yachachina kashkata. Paykunapaq kusakunata huyachun, chinallatik paykunapaq wawakunata cuidachun yachachichun, wasita cuidachun, allikuna kachun. Y chaytami kaypi Apostol Pablo rikuchikun rimakun. Tito capítulo 1 verso 12 pipish ninmi paykunapaq shuk willakllatakmi paykunamantaka kashna nin. Kay Creta llaqta runakunaka llullapi riqsishkakunami, mille animalkuna shinami.
Killakunami, mikuspalla sirikkunami nishkami. Chayshina gentikunami kawsashka chay punllakunapi. Kay punllakunapish chaykunata rikukunchik uyakunchikmi. Chaymantami nikun yuyaq warmikunaka allikuna kana kashkata. Paykunaka yachachina kan allikunata. Kay mundo kay pachapi yallitik mana alli, maypish kachun kacharishka kawsayta mashkakunkuna, mana allita rurakunkuna. Chay chawpipika kriq warmikunami yachachikuna kana. Imashina kawsanata Diospaq munashkashina. Allikunata runata yachachina kan shuktikunata. Ashtawan rikuytukunchik imashina ya Dios warmikunata ukupaytukun. Shuk instrumento kaytukun Abigail warmishina. Abigail warmitaka ya Diosmi ukuparka. Davidmi yuyarka kay milli Nabal runata wañuchinata llakita runata. Shinapish yurinchikchu imatatik riman David kay Abigail warmimanta. Yurinchikchu 1 de Samuel capítulo 23 verso 32-34 pi imata nishkata mandak David Abigail warmimanta. Rikuytukunchik kay Nabal runaka millay karka, yallitik rumishungu karka. Payta makitakukpi, payta ayudakpipish, payka mana ayudashanirka, millay karka. Y chaymanta payta ña wañuchikrirka. Chaymi Abigail warmika imata rurarka, paypaq kusata ama wañuchichun nishpa. Kaytanin Diospaqshimi. Sinanikpimi Davidka Abigailtaka kashna nirka. Israelkunata mandak Tayta Dioska alli nishka kachun. Paymi kantaka kunan ñukata tupanaman kacharka. Shinallatak kampish alli yuyayhu warmi kashkamantaka alli nishkami kangi. Kunanka ñukata llakichishkamantami, kunanka ñuka kikin makiwan wañuchinamun shamurkani. Chaymantamari kanka harkawashkangi. Israelkunata mandak Tayta Diosmari kanta ama llakichichun rikushpa harkawashka. Kan mana ñukata tupanaman utka shamushka kaqpika, ñakaya punllapaqka Nabalpaq runakuna puramantaka shuk harillatapis mana sakimanchu karkani nirkami. Rikukunchikmi warmikuna imashina ya Diosta servitukushkata, ya Dios imashina okupitukushkata, paypaqta ruachun shuktikunata ayudachun. Rikunchik Apolos runamanta, Apolos runaka kay musuq testamentopi paymanta parlan, ashtawan alli ya Diospaqshimita willak yachachik kashka. Chashna kaqpipish payka mana pingarkachu, mana mancharkachu nitukunchik. Priscila, Aquila payta yachachichun, rimachun. Rikunchik Hechos capítulo 18 verso 24 manta 26 kama kaytanin. Chay punllakunallami Alejandriapi wacharishka, judíokuna pura Apolos shuti runaka Efesomun shamushka karka. Payka Dios kishkachishkakunata alli yachaq kashpami alli willaq karka. Paymanka Juan bautizashka kamallami apunchik Jesuspaq ñanta katinamantaka alli yachachishkakuna karka. Chay kamalla yachashka kashpapish tukuy shunguwanmi apunchik Jesusmanta alli yachachirka. Paymi tandanakuna wasipika mana manchashpa alli willay kasarirka. Apolos willashkataka Priscilawan Aquilawan uyashpaka payllata chikan pusashpami Tayta Diosta imashina katinata ashtawan alli yachachirkakuna. Kaypika rikuytukunchik Priscila, Aquila, ishkindik Himalaya ayudashkata. Paykunami yachachirka Apolos ashtawan ya Diospaqshimita yachashun. Kaypimi rikuytukunchik shuk alli ejemplo. Priscila warmimanka manachari iglesiapi rimachun sakirka. Chashna kaqpipish payka shuk uchilla parlanakuytami charin paylla Apoloswan. Chaypimi ya Diosmanta parlarka, chaypimi ya Diosmanta yachachirka. Tawka panikuna kay punllakunapi chashna yachachikuna tiyan. Pagininchikmi chayshina panikunamanta, chayshina warmikunamanta. Shuk bendicionmi kan ñukanchik kawsaypaqka. Killkaq panikuna, yachachik panikuna, chaykunaka mana qharikunapa autoridadta kichukunchu. Ashtawanpish paykunaka shukshinami qharikunata yachachikun. Chika paykunamanka ya Diosmi chay yachayta kushka. Kimsapika rikushun Greek warmikunaka iglesiapimi ayudana kan, chinallatik iglesiapimi paqtachina kan paykuna llakikuna alli shunqukuna kashkataka ministiqkunata ayudashpa. Kashkatagmi Dios mandashkami qharikunapish warmikunapish llakikkunami kanakanchik ministiqkunata ayudashpa. Shinapish ya Dioska warmikunamunmi kushka, chayshina ayudaqkuna, chayshina llakikuna kachun. Warmikunami ashtawan llakikuna kan. Chaymantami paykunaka ashtawan allichirishka kan nitukunchik chayshina ministeriota ruwankapaq, shuktikunapaq ministikunapi ayudankapaq. Mayvalimi kan iglesiapika michikuna, pushaqkuna, Diospaqshimita willaqkuna yachachikuna. Shinallatak mayvaligmi ministiqkunata servina. Ya Diospaq huyayta rikuchina, mana huyipaqta huyashkata ministiqkunata servishpa. San Lucas 8:1 manta 3 kama kaytanin. Chayhipami Jesuska paypaq chunga ishki yachakuqkunandik tukuy pueblokunatapish muyundik llaqtakunatapish Dios mandakun alli willayta willashpa purikurka.
Chinallatak mishi supaykunata Jesus lluqsichishka warmikunapish, unwikunamanta alliyachishka warmikunapish, kaykunami paywan purikurkakuna. Kanchi supaykunata lluqsichishka, Magdalamanta María, Herodespa wasipi mandak chusapak warmi Juana, Susana, shuktak achka warmikunapishmi, imalla charishkakunawan Jesusta servirkakuna. Apu Jesucristo paypak yachakuqkunawan, alliwilli evangeliota, chikan ayllu llaqtakunapi parlashpa willashpa katikukpika, shuk tandari warmikunami, servirkakuna, paykuna imalla charishkakunawan. Chay warmikuna mana ayudashka kakpika, runakunapak rikuypika, sinchi mikamankarka apu Jesus shinallatik Jesucristopak yachakuqkuna, alliwillaywan tukuy ayllu llaqtakunaman chayachun. Shinallatik Hechos capítulo 9 verso 36 nin, chay punllakunapika, Tabita shuti griego warmimi Jope pueblopi kawsarka. Tabita shutika griego rimaypika, Dorcas nishaninmi. Chay warmika, wakchakunata llakishpa, imatapish kushpa, allita rurashpami kawsarka. Rikunchik shukti ejemplo, imashina kay Dorcas warmi, allikunata rurarka, wakchakunata llakirka. Kay warmimanta kaninmi, alli obraskunata rurashpa kawsashkata. Mana mitza warmi kashkata. Ashtawan rikuy tukunchik, Apostol Pablo kishkarka Timoteomon, imashina viuda warmikunata ayudana kashkata iglesiapi. Chaymantami achikpi rimarka rikuchirka, chay warmikunaka alli testimonio dacharina kashkata, alli obras rurana kashkata. Primera de Timoteo 5:9 manta 10 kama kaytanin, viuda kunapak shutita kishkanapika, suktachunga yalli watayuq viuda kunallatami churana. Chay watakunayuq viuda kakpipish, shuk kusayuqlla kashka kaklllatami churana. Shutita churangapakka, allita ruraq kashkata rikunaraqmi, wawakunata alli wiñachiq kashkata, pipaypak wasiman shamuqpipish, alli chaskiq kashkata, Diospaklla kaqkunapak chakikunata mayllaq kashkata, llakiwan kaqkunata llakiq kashkata, chashna tukuy imatapish allita ruraq kashkataraqmi rikuna. Kay kishkapika Apostol Pablo mana ninchu, shuk alli michiq kashkakachun, shuk alli Diospak shimita willaq kashkakachun. Mana chaykunata rimakunchu. Ashtawanpish kaypika hawanwan churak shinami kan wawakunata wiñachikaqta, shinallatik llakishpa allita ruraq kashkata. Tukuchinkapaqka nishanini panikuna, ñukanchikka kay mundo kay pachapi imata ruachun nishkataka mana katinachu kanchik. Kay mundo kay pachapika hintikunaka nikunmi, karikunaka kayta ruana, warmikunaka kayta ruana nishpa, wasipi rimashpa, iglesiapi rimashpapish. Chaytaka ñukanchikka mana katinachu kanchik. Ashtawanpish ñukanchikka ya Diospak shimi Bibliapi imata nikushkatami katina kanchik. Hipa wiñikuna kashpa, kasadakuna kashpa, yuyiqkuna kashpa, mana sakinachu kanchik. Kay mundo kay pacha yuykuna suwachun ñukanchik sumaqta allita kawsanata ya Dios munashka shina. Primera de Pedro capítulo 3 verso 1 manta 4 kama kaytanin. Shinallatak warmikuna, kankunapaq kusata alli kasuychik. Paypak warmi tukuypi alli kasuqta rikushpami, Diospak shimita mana kriq kusa kashpapish, mana shimiwan willakllapitaq kriq tukunga. Kankuna ima mana allita mana rurashpa, tukuypi alli kasuqpika, chayta rikushpa kriq tukungallami. Ama kankunapak umallata yallitik allichirichikchu. Ama kurimanta rurashka ima sumaqkunata aparishpa, sumaq churanakunata churarishpa, hawallata rikurichikchu. Chaypak randika, uku shungu yuyita allichirishpa, mana phiñarik alli shungu kaychik. Chayka mana chingaringachu, chaytamari Tayta Dioska yallitak alli ninga. Kayka mana kanchu, ñukanchik imashina temperamento carácter racharishka. Achkakuna nin ñukaña chashna wacharirkani, chashna katinakani, chashna kawsanakani, mana chashnachu kan. Ashtawanpish ya Diospak mana huyipaqtapish huyashkami musukyachin shuktiyachi tukun shuk warmipak shungutaka. Cristo Jesusmi shamurka, mana phiñarik alli shungu kachun. Cristo Jesusmi shamurka, yanga kawsaymanta kishpichinkapaq. Kallaripi ya Dios imashina allichishka shina kawsankapaq purinkapaq. Cristo Jesusmi paypak yawarwan randirka. Kunanka ya Diospak shutita allinishpa hatunyachishpa kawsachun, warmikunata rurashkamanta, chaymi kanpak sumaq kayka, shuk warmi kana. Tukuchinkapaqka kayllawan nishanini. Tukuy warmikunami, kikinkunaman Dios kushka don espiritualwan trabajakuna kankichik, servikuna kankichik. Primer de Pedro 4:10 pinin, tukuykunami Diosmantaka chikan ruray tukunata chaskirkankichik. Chaykunawanka kay shuk chay shukpak allita ruraychik. Chasnami mana huyipaqta Tayta Dios huyashpa kushkawanka, tukuyta alli paqtachinkichik. Ishkilaya don espiritual mantami riman, shukmi kan rimana, kay shukmi kan sirvina. Chaywan Diospaqta servishpa kati. Katikpika tukuy panikunami mandashkakunata kasuqkuna kanankankichik. Bibliapimi mandakun ñukanchiktaka kay shuk chay shuk nishpa kutin nin. Primera de Tesalonicenses 4:18 nin, chashna kana kashkamantaka
kay shukchaysuwan kaykunata parlanakushpa kushichinakuichigari. Shinallatik capítulo 5 verso 11 pishnin. Imashina kunan kankuna rurakushka shinallatak ashtawan alli krihkankapaj kay shukchaysuwan alli yuyayta kuychik. Hebreos 3, 12, 13 pishnin rikichik wawkikuna ñatak kankuna puramanta pipish millay shungu tukushpa kawsakuq Tayta Diosta ñamana krishpa paymanta chikan yangichikman. Chaypak randika huchata rurana yuykuna ama pandachichun ama chawan yachichunka kunan kawsakushparaq punllanta kay shukchayshuk yuyachinakuychik. Shinallatik Hebreos 10:24 pishninmi kay shukchayshuk llakinakushpa kuyanakunatapish allita runatapish ama sakinkapaq yuyachinakushunchik. Kay versokunami riman Bibliapi mandakushkata kasushpa katina kashkata. Tukuripika tukuy panikunallataqmi yachakuna kan mana kashpaka shukti warmikunata yachachikuna kan. Tito capítulo 2 verso 3 manta 5 kamanin shinallatak yuyaq warmikunatapish krihkashkamanta alli kawsaq mana pita rurashpa yanga huchachik mana machaq ashtawanpish allita yachachik kachun yachachinki. Chashna kashpami hipa wiñi warmikunataka kusakunatapish wawakunatapish kuyaq kachun yachachinkakuna. Shinallatik alli yuyayuq imapi mana mapayashka kikin wasipi allita ruraq pitapish llakik kusatapish alli kasuq kachun. Chashna alli kawsaqpimi Diospak shimitaka pipish mana hami tukunga. Huyashkapani Biblia illaqka mana yachachi tukungichu. Krih kawsaypi imashina kawsanataka Diospak shimi Bibliapimi yachachikun. Kusawan wawakunawan imashina kawsanatapish Diospak shimipimi rikuchikun yachachikun. Kaywan kanikunchikmi tukuy panikunami iglesiapak ruraykunapi ashtawan yaykurina kankuna. Dios bendeciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqka imata mana charinkichu.